Jadi samping beli suwut iluh ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejengu munyi di samping nengai pisuna ning ranayan raga meuyutan tusin mekejang anak kedemen noleh hidup raga bahagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga dimalung orang menyama tiduri nusukin kamu mai abe oten sing bener mengkeban dekaran jetuturan ken beli sesana anak mekurenan suka duka jalanin jak dadwa mapayas ke salon lo kan ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal atahin beli diastun beli bertanggung jawab rekening pianak kurenang udong do masalah nih lo nah terus terang lo jadi bererainan beli bekal singelah nah ada bungkung besi beli tunian ketemu aja ibu tuh beli nak ada bungkung lo pengpayu je lo merainan panah melali sebenarnya beli sing yedot ngorang aja ilum nah lu pengawan kan langsung lu juga aja tusin mekejang anak kedemen noleh hidup raga bahagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga dimalung orang menyama tiduri nusukin kamu mai apa oten sing bener mengkeban dekaran jetuturan ken beli sesat
dana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin tiastun beli mulahan yen ilo kal ma belanja ke pekan lo kal atahin beli tiastun beli kenyalan beli aku wani berpasti bertanggung jawab tekening pianak kurenang. Sisen rurunge ora hang rasa sungsut dia tine nyetel ye penyingakan adik tugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek mista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara laga ken beli kada nang beli mati lesang raga ya dastun beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohan beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kama palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu
tresna kapining ragan nadi nanging ulian rarama tuara lega ken beli kadenang beli mati sang raga sing sanggup ngsapan nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine beli angsapkan janjine ngayangin nadi ngantos mati karena kendahang beli kadia igodogan jadenan kena naging yang dingin lemu maksa yang iba belikal kena bayar tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna ragan nadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang bersikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawa uno tresnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasa tansi teadi ngampuran dewek beli nyakitin adi jadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang bersikan
tresnane malu, tresnane harapan. Nejani adi masih milih ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli. Nejani sepi wina sayang beli kerasa tansi keadil campuran dewek beli nyakitin hati. Jani adi masih milih ninggalin di subane adi nawang untuk tresnan beli. Nejani sepi wina sayang beli kerasa tansi keadil campuran dewek beli nyakitin hati. Singkal selamane kal ngidang ngkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton nene sakit nilaka rasayang adenang mangkin jumunin ang sapang biasdon liu kenangan nekal stata ingatan Banten sakit kerasayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksama adi sampun singgah ngiasin atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal abah
beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston biu kenangan nekal stake ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli yaston binawang adi nu sayang masih move on ngang sapang ragan adi kaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah niasen atin beline simpan balik cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian raga ne jani merasa bahagia sujatine antum dan suarga kancane ngai lara
di mercepada ento masih subamata neraka tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak mutian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga sekancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamata neraka tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Rasa bangga dikana hejani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang negara
ngangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwuhin demen aket prutan besina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu ketekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwuhin demen aket prutan besina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Oke nah, ada dalam bangsa kim. Lugre ide dange sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan tidak terkenal Orient prestasi Jani ngalih pirang Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli api dan ngomong
niki ciri zaman edan. Aim kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Bidan terkenal ulyan prestasi, Jani ngalih viral ulyan sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Selingkuh terang-terangan, mirip niki ciri zaman edan. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. Selingkuh terang-terangan, mirip niki ciri zaman edan. Aim kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Melahang malu melajah, bangsa kentawan pedang lemah, pang tu sing elah, pang tu sing campah, pang tu sing paling carleak ojog lemah. Sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawan sastra adungang malu dadi kelawan sing ngajuwer nguncarang
japemantre pangsing ngalih petare nemu kale pangsing uyan pepelajaran anggun ajung-ajungan mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung sete ngundang sekale sekale melahan mandra pelikat bicara pangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sete ngundang sekale sekale melahan mandra pelikat bicara pangsingkan di pesu berduga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japemantre pangsing ngalih petare nemu kale pangsing uyan pepelajaran anggun ajung-ajungan mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung sete ngundang sekale sekale melahan mandra pelikat bicara pangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sete ngundang sekale sekale melahan mandra pelikat bicara pangsingkan di pesu berduga sarang kudu sujatine niki nak jodoh di kehidupannya sana di umur kita
elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang. Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketatian beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sunyi dan nahan. Tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan. Larang mati kaya tramel aku berputaran nangin tangkung aja mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus maliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli